کمتر ترسیدیم наркоз додана ягон чиза ҳис кардӣ ё не نه бале ки буд мо дар навор гап задем ба ғайр аё пулои зиёдӣ гирифтарака Не, ягон сум. мисол $1000 $1000 баъди як мошина дар ҳиндустон будан ака қариб як моҳу 8 рӯз дур намерам айнан дар ҳамҷо будан раҳмати апай файзигул бандагӣ карданда бениҳоят гап чаб оиди хоҳарчанд бисёр шуд ки бисёр нафаро мегӯянд ки дар аэропорт мепартоянд и хел мекунанд дар гостиница мисол дуздодузӣ мекунанд ҳамин чизо рӯбарӯ шуде 90-95% гарантӣ додан, уҷа рафтан ки дигар бо 70-80% гарантӣ додан. Ҷароҳишам 6 соат давом кард. дар айни ҷарроҳӣ пеш аз ҷарроҳӣ дар омадан натарзид дар дили ягон тари тарс авора ман гуфтам ака чӣ хел ки мо медонем дигар мо вариант надоштем ҳатто одамое ки худат ёфтагӣ буде айда як баробар ҳамин чиз арзонтар шуд қарибан ака ва ё чӣ кардан? Мисол гарантӣ соз додагӣ набудан. Ба ҳамин чиз ки ба худо ин операция биромаданаш, ҳамин операсиони ҳамин базмахона биромадан, рафтам пешаш, қатиш хушрӯ гап задам. маркази хидматрасонии зиёратшоб тӯли як чанд вақт мешавад ки табобати гаймаридро баҳри мизоҷони худ кушода эълон кардааст. шахсоне ки дар Москва ва Московский област мебошанд метавонанд ки ба суроғҳои мо ана ҳамун дукони хоксорона тоҷикона иншаалло муроҷиат кунанд барои табобати гаймарид. табобати гаймарид вобаста аз ҳолати бемор буда аз 4 то 8 соат давом медиҳад ва бо доруҳои гиёҳие ки аз китоби Абу Али ибни Сино гирифта шудааст табобат карда мешавад. чун ҳамешагӣ барои табобати гаймарид ҳиҷома ва дарёфт кардани доруҳои гиёҳӣ ба дукони хоксоронаи мо ташриф оваред. тантон сиҳат бошад. нони падари азиз дем нони гарми оча азиз пеши падари азиз омем ина баъди як мошина дар ҳиндустон будан ака қариб як моҳу 8 рӯз ина зиёфат аллоҳ баракатш дия. ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони сомонаи раҳим продакшн. дӯстони азиз умедвор ҳастам тансиҳати хонаобод ҳастен. худованд нигоҳбони ҳар яки мо шумо бошад. имрӯз ҳузур дорем дар хонаи падари азиз хоҳари азизе ки тӯли як моҳу 3 рӯз ё як моҳу 8 рӯз як моҳу 8 рӯз дар хиди ҳиндустон будан имрӯз ба ватани азиз алҳамдулиллоҳ соҳ саломат баргаштанд. дӯстони азиз дар наварҳо мепурсидед мо ҳамроҳи падар пахши мустақим кардан натонистем аз ҳисоби сивяза аз ҳамин бисёр суолое буд ки натонистем ки барои шумо пурратар фаҳмонем чунки дар оҷа падарам гуфтем навор кунем аз ҳисоби мо набудем ҳамаи чиза 100% гуфта натонистанд мисол наворбардор ҳамаи чизо дар оҷа мушкил буд. ба ҳамин хотир имрӯз ҳамроҳи падар ҳогиза барои шумо гап мезанем ки хоҳарчаи азиз ман аз рафтан то омаданша хидматрасонӣ нигоҳбин ғайриқонунӣ бо пул гирифтан дар шаҳрнома будагиё ҳамин ҳамаша гап мезананд. дӯстони азиз барои шумо ҳам хуб ки ҳар як нафаре мерен ин тавсияи беҳтарин мешавад ва дуогӯи он мешем ки худованд орзуе ки хоҳарчаи азизи ман дошт иншаалло ки амалӣ гардона. як борга салому алайкум падарҷон хубен тенҷен саломатиё хубанд сафаро чӣ хел гузашта камтар баландтарак суҳбат кунем иншаалло. сафаро нағз будан ака ай иҷа аз рафтан то оғоз мекунем шумо чӣ кор кардем фақат копиёи паспорта партофтен бачаҳо чун визара гирифтан ҳамара ташкил кардан дар наворе ки мо ишон додем арпид ҳамун духтаре ки намояндаи ҳиндустон дар тоҷикистон буд ҳамроҳи шумо худаш гирифт буд онҷа дар аэропорт дар пешвозгирӣ чӣ хел буд як нафар бисёр нафаро мегӯянд ки дар аэропорт мепартоянд и хел мекунанд дар гостиница мисол дуздодузӣ мекунанд ҳамин чизо рӯбарӯ шуде гостиницаам шароитош хуб буд ҳамаш хуб будан масъалаи ҷарроҳӣ бояд рафта баробар мешид аз сабабе ки дар иҷа анализо дигара дар оҷа пафтор надидан дигар чизака барои ҳамин як 5-6 рӯз бор кор қафо монда 90-95% гарантӣ додан, уҷа рафтан ки дигар бо 70-80% гарантӣ додан. Зиначи ҳавиҷаша гуфтам метавонем ки аз ҳисоби диагнози ё мондагӣ аз аппаратҳои ё дидаги ҳамин хел буд дар оҷа мо шояд ки профессионалҳо чун назидан аз ҳамин ҳисоб хулосара ҳамин хел буд хулосара уҷа камера дровардан камера қати дидан ҳамиҷадан то ҷое ки мо медонем пример нагуфтагӣ буда ки дар ҳавиҷа ҳамин хел мешавад мақсад барои вайш гузаштан масъалае ки ба ленса рафтен дар нархномае ки карден пуле ки буд мо дар навор гап задем ба ғайр аё пулои зиёдӣ гирифтарака не ягон сум мисол $1000 $1000 ё уҷа дар рафтан ки нарх ина саломатиш и хела ё чизо намешавад бояд қиматтарак мешавад и хели гапо не ягон чи нагуфтам чие ки договор набуд хай ягон чие ки мисол ягон чи набуд мегзарем қисмати ҷарроҳии хоҳарда ҷарроҳии хоҳара як аз рӯзи рафтан камтар маълумот буден чӣ хел гузашт ҳаяҷони худтон чӣ хел буд ки
خیلی چخیل یک ملک بیگانه خواهر خودش تنها خطون رفتگی چخیل به همو بالینسا در رفتن کنه که خیلی بالینسا رفتیم. بالینسا رو همونجا جرایش کردم. سون جرایش هم 6.5 ساعت دوام کرد. 6.5 ساعت دوام کرد. سیر همون شهر بیگانه های بله تشویش میشه. خواتیری میشه و چی میشه. اینه که خدا را شکر که شرایطش خوب بودن. مثلا بالینسا و مثلا همون ورچه‌هاشون و آمینوهاشون و پلاتش همش خوب بهت خوب. مسئله ای که برای سلامتی خواهر گفتن یا گارانتی یگون خطر در عین جراحی نبوده پیشکی گفتگی بودن نه خیلی خطون در اونجا اکد اینه که شاهدی حال چندین نفر رو با یک امیدی میروند حتی جان هاشون از دست دادن مثال خطون در همونجا دیدن عینا شاهدی حالی همین خیلی واقعه ها شده مثال دور نمیرم عینا در همونجا بودن رحمتی اپای فیضگل بندگی کردن در به نهایت گپ چم اوید خواهرچم بسیار شد که رحمی نگاه که ایشا میبرین اوشا میبرین دوستان عزیز میگم که شنیدن که بود مانند دیدن این مردکا خوشون رفتگی دیدگن در نوار ما هم گفتم اکد چخیل که ما میدونیم دیگر ما وریان نداشتیم بعد یک جای دیگر که نمیسال ما بگیم که ها مرد 100% گارانتی دادن همین خیلی ما یگانه جایی که وریان بود همین هندوستان بود حتی آدمایی که خود دیفتگی بوده اوید یک برابر همه چیز ارزان‌تر شد و یا چی کردن مثلا گارانتی سوزدادگی نبودن مثلا او یا ایو آدمایی که با هم نرخ قیمت گفتگی بودن هم میشود نمیشود تقدیر نصیب اینا در این واگذار کرده بودن همین خیلی بود دوستان عزیز حاضرم مسئله خواهر جون جراحی کردن گذراندن دو تا شلنگ چخلی گفتیم یک شلنگ چند پس جراحی یا تدیرش 20 روز پس جراحی 20 روز پس حاضر برای همه مثال 100% شدن یا 70% شدن یا همش برقرار شدن طول 6 ماه برای خواهر وقت داد برای خواهر همه چیزا واسنوید کردن همه خیلی گفتن برای واسنوید کردن 6 ماه وقت داد دوستان عزیز با همین خاطر اینا پدرجان خچون رفتگی بودن بسیار گفته که خواهرچه نمیشه که قطعی مادر برای دیگرش از سببی که فرزندای خود در اینجا بودن در اینجا مادر خیلی میدونه که پدرها همه از در بیرون مثل ملک غریبی میان میروند صد آفرین مادرای تاجیکی همه وزمینی زندگی برداشت همه نگاه بین همه با همین خاطر اینا امروز ما مهمون خونه یکش دیدیم و همراه خواهرم نیز یک سوال جواب میکنیم برای همه چی را گفتنیم امروز که نوار آخرانی ما میشه همراه پدر عزیز همراه خواهر عزیز ما بعد 6 ماه پس نوار ما برای شما انشالله اول آخر خدای مهربان گپی بلند گپ نمیزنیم نه که انشالله امید داریم با دعای شما که شاید که به یک سورپرایز خوب ما برای شما بگیم که الحمدلله که خواهرچه ما سلامتیش برقرار کرد. سلام علیکم خواهر جان. و علیکم سلام. خوبی تنجی؟ میشه چخیل بوده وطن هندوستان؟ نه. رفتین معاملهشون چخیل بود؟ در عین جراحی پیش از جراحی در اومدن نترسی در دل جگان تری ترس وهم بود؟ کم ترس نمیتونم. نرکوز دادن؟ یگان چیزا حس کردی یا نه؟ نه. بعد نرکوز پدرجان هر کس هر چی میگه یگان گپ نکرد یگان شوخی نکرد. اینجا دیگه چه بگم با همون نورما میزد اصلا نه همون چه نرکوز. هر یک آدم نگاه میکردیم. هر یک آدم با همون چیز که با خدا این اپیراسیون برو اومدنش همین اپیراسیون یعنی بازم برو اومدن رفتم پیشش قطیش خوش رو گپ زدم. اوج شنو فهمید. شنو بود داداجون چخیلی سوزی همه چی رو پرسیدم. همه‌اش در اونجا نرکوز پاکیزه دادگی بودن یا ایمیون؟ نه اونجا در همون کاپ بهش کردگی بودن چرسکا پیل ای دست ایچین بودگی فهمو دوستان عزیز یک گپ بسیار خوب قید کرد که مسئله نرکوز دادن یا دیگر کردن جا وقتی که ورچای خوب دارن با تجربه میدونن که همین جراحی پریمیر چند قدر میکشه نرکوز هر یکی دوز اخشا داره که 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت پرستش کار میکنه اگر حالتی که در سر بکشه با در پلنیت مخصوص است که با مثال درست کردن میگیرن نه همین کپل ورمی یک سوزنی مخصوص معده داره و همین خاطر اینا امروز خوشحال میشیم اومدن پدر یگان کمبودی یگان عرض شکایت هست نه یگان چی نیست برای برادرایی که طولی اول توزیع کاری ما یک 4-5 ماه شده میشه ما 3 ماه 3 ماه هم برادرها همراه ما بودن هر روز میپرسیدن تا حال میپرسن چی گفتن یکجان که آرزوی چندین ساله ریخته که امروز برادرها با خواست الله مهربان عملی کردن خیر هزار رحمت به همون آدمایی که ما را دستگیری کردن دربار ما بودن هزار رحمت به این اکرام که ما را همین دستگیری بهترین همین اکرام کردن هزار رحمت به که جوانی به مهاجران و کسانی که ما را دستگیری
کردن خداوند نگهبانشون باشه. ҳазор раҳмат дӯстони азиз, ба ҳамин хотир худоёру мададгортон боз мегӯм ки ҳози акай ма ниёз ба пул надорад, фақат ниёз ба дуои шумо дорад ки дар ҳаққи хоҳарча дуо кунед, дар намозҳои таҳаҷҷуд, дар ҳар як намозон дуо кунед, беҳтарин хизмата барои хоҳарча мекунед. шояд ки дуоҳои шумо яке аз шумо мустаҷоб шавад назди парвардигор. иншаалло ки аз худованд мо умед дорем, ин бандаҳо ҳама сабаб мешавад. ба ҳамин хотир хайр дӯстони азиз, то барномаи оянда ҳар каси пахши мустақим деҳем, як лайки комментария дар ин надорем. хайр.